Żjara f'Londra mill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono li matula rat mill-qrib il-frott tal-ħidma tal-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund u entitajiet oħra biex il-Maltin li jkollhom bżonn trattament barra ikunu jistgħu jiġu assistiti bl-aħjar mod possibbli. Akkumpanjata minn uffiċjali tal-Malta Community Chest Fund li jassistu lil pazjenti b'diversi modi sa mill-bidu tad-dijanjosi tagħhom sakemm ikunu f'Londra, il-President ta' Malta ngħatat rendikont ta' kif il-ħidma mal-pazjenti ma tiqafx anke wara li l-pazjenti jirritornaw Malta wara l-kura. Il-President f'Londra komplet ukoll blaqa mal-pazjenti Maltin rikoverati f'Sutton kif ukoll ma' qrabathom. Hija kellha wkoll żjarat fil-Great Ormond Street Hospital u f'St Bartholomew's Hospital. Matul dawn iż-żjarat, il-President ta' Malta ltaqet ma' tmexxija tal-isptarijiet u ma' diversi professjonisti fosthom il-kirurgu ewlieni Malti speċjalizzat fin-newro-onkoloġija Christian Aquilina. Il-President Spiteri de Bono rat mill-qrib il-ħidma li ssir minn entitajiet oħra biex il-Maltin f'Londra jirċievu l-aħjar servizzi. L-impenji tal-President kienu jinkludu wkoll żjara fis-sit ta' Puttinu Cares fejn qed jinbnew appartamenti ġodda qrib l-isptar fejn il-pazjenti Maltin jieħdu l-kura. Fi żjara fil-Kummissjoni Għolja ta' Malta jaltaqet ukoll mal-Kummissarju Għoli Malti Emanuel Mallija u mal-ħaddiema. Hawnhekk kienet spjegata mill-qrib il-ħidma biex jissaħħu relazzjonijiet kulturali u kummerċjali bejn Malta u r-Renju Unit. Iż-żjara tal-President ta' Malta f'Londra ntemmet b'avveniment ta' networking organizzat mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li serva bħala promozzjoni tal-istorja u tal-wirt gastronomiku Malti. Fl-intervent tagħha l-President irrikonoxxiet il-ħidma kontinwa ta' diversi awtoritajiet li jaħdmu biex jippromuovu l-prodott turistiku Malti barra minn pajjiżna.